ariko dore uko ibintu bimeze. Mu minsi ishize hari hatangiye intambara ya drones nyinshi cyane zavaga i Burundi, zari zimereye nabi abantu, hari n'abahaguye benshi. Bidatinze nk'ibisanzwe systeme yaje kwinjirirwa, drones zisubiyeyo, imwe bayiyobereza ku kigo cya FRDC, yica abarenga 40. Nyuma yaho hasubiyeyo drone imwe gusa, nayo yamaze akanya gato cyane. Kuva icyo gihe kugeza ubu n'ubundi ikibuga cya Bujumbura kiri mu bibazo. Twumvikane cyane, kuva icyo gihe kugeza ubu ikibuga kiri mu bibazo. Ejo icyabaye, systeme de control yahagaritswe umwanya munini cyane kugira ngo babereke ko byose bishoboka, ariko nyuma yaje gusubiraho. Icyabaye, leta y'u Burundi yarikanze itangira kubuza indege kuhagwa. Hello bro, sometimes when we came here we are not just bro, amakuru wa Murundi ari wa Murundi urya adakarabye. This is the reality. Iyi ni imvaho, aya ni amakuru. Urukumva hano bavuze ngo icyabaye, leta y'u Burundi yarikanze itangira kubuza indege kuhagwa. Ikindi, kuri abo basirikari b'u Burundi baba bari gutaha, byaterwa n'impamvu nyinshi. Imwe muri zo ni ukubona ko badashobora gutsinda urugamba rugiye kuba. Yampaye urugamba rugiye kuba n'uruhe? Se butembere bwa shyamba. Kuko nkubwije ukuri, hari M23 iriteguye birenze uko yafashe Goma. Mama yake na muzarama yoka makambo. M23 isobanuye gute? M23 iriteguye birenze uko yafashe Goma. Barundi muri aha ngaha ni mufunye imizigo mu Nyanzaraki, inzira zigira Kigoma zigifunguye, kuko ibisasu n'ibindi bikoresho biri kuva ku kibuga cy'indege Bujumbura biri kubatangayo. Niba uri umurundi ushaka ubuzima, nyura Kigoma. Ndasubiramo iri jambo. Ikindi, kuri abo basirikari b'abarundi baba bari gutaha, byaterwa n'impamvu nyinshi. Imwe muri zo ni ukubona ko badashobora gutsinda urugamba rugiye kuba. Mungu wangu, hari urugamba rugiye kuba. Narabibabwiye mwanga kunyuka. How many times nababwiye ngo nimutegereze, bamwe mukunda kuvuga intambara ntiratangira. Bro, we had info. Arambwira ngo kuko nkubwije ukuri, hari M23 iriteguye birenze uko yafashe Goma. Turakomeza. Ikindi kandi, Uvira ifashwe M23 igafunga ikirere, na Bujumbura airport ntiyaba igikora, kuko indege zihagwa zibanza guca mu kirere cya Uvira. Allahu Akbar. Gusa ubu intambara nyantambara yimukiye hariya ni hehe? Mungu wangu. Leta y'u Burundi iratakambira M23 iyisabe gutaha ku neza, kugira ngo batazabafungira ikirere, maze M23 ihangane na Wazalendo, FDLR na FRDC gusa, cyangwa M23 ifate Uvira ku mbaraga, Bujumbura yinjire mu icuraburindi. Ibyo byose birashoboka. Ikintu cyafasha impande zombi ni icyo cya nyuma, kuko intambara ni mbi cyane, nta muntu uyifuza, kuko impande zombi byanze bikunze hari abahasiga ubuzima.
ngayo nguko. Uyu numwe mu bantu navuga ko ari akasamutwe ku kintu cyerekeranye n'amakuru, ngira ngo mwumvishe izo mpamvu. Ahangaha rero turaza guconnecta, niyo mpamvu naje mbabaza ngo eske iyi system yashatinzwe down with aba babirigi bari bazifitemo access, kuko ikibuga cy'u Burundi ntabwo ari ubambere gishatinzwe down. Ubu ababirigi bare intervenye. Eske iyi conflit y'ababirigi yabaye yo kwirukana umudiplomate wabo, ababirigi bahise batanga warning bashatinga ikibuga hasi, bagikubita hasi kuko birukanye umudiplomate wabo? Oya, icyo ni kimwe. Ariko kuri iyi inkuru y'imva wamaze kubasomera, yizi drone zabanje kuyoborwa, urumva ko ababirigi tubashize uruhande. MP AFC niyo yashatinze down ikibuga cy'Ibujumbura. Nzambe na Ngai iyo kamakamo iyi ngi ntabwo bakirinyesha abo bangamaze kubareta ndakambura senge, bafite ubujura bwo gushatinga ndabona ikibuga cy'indege cy'ikindi gihugu. Ndapfuye ikibuga international papa. Ndarekeka ko ngaya makuru tumaze guhamya, cyangwa amakuru dufite twahawe n'abarundi, twahawe na bamwe mu bantu bagira amakuru, tumaze gukonfirma ko ikibuga cyashatinzwe down. Ariko abakishatinze down kugeza n'aya masaha nta uravayo ngo yemere ko ari washatinze ikibuga down. Twumvishe mu magambo hano muri audio nabakiniye navanye Uvira, ndazikina bwanyuma mbere yuko mbacika. Audio ziragira zitya ziti mu byumve: withdraw standby class 1 mu ngabo z'abarundi iravuga mu kirimi ikirimi ni kihe igifurero, baragira barya bati bayishe ibintu bigora ibintu byakaya, ati bavandimwe ibintu biragoranye, ibintu byakaze. Barundi bosh bakakasa, abarundi bose bamaze kwambuka basubira iwabo i Burundi. Barundi bosh abashwa mu n'abasoda bayigendera, abarundi b'abasirikare bose bari muri imisozi ya Uvira barimo gusubira iwabo i Burundi none muri uyu mugoroba. Bona ku blage yatolimo Ibi nta blage irimo noneho. Tukana boneka myo wanga umwengaji zuika myo, ati turi kuvugana amaze kubona amakamyo 18 bosh bayigendera kera, buriye amakamyo abasirikare b'Abarundi bose baratashye basubiye iwabo. Kabagalukage basubiyeyo bale to mwende so inyuna ho, tubaye abana dusigaye turi abana ko Abarundi badusize. malisa na ho inyo basoda na ndana byoshurimo. Ibi ngibi abasirikare baradusize, hasigaye haraza gusigara abasirikare bavuga Ikinyarwanda bonyine Bayijabukira barambutse. Mungu na maombia, igisigaye dusigaranye ku masengesho y'Uwiteka bari guturinda twenyine. Tukarike mu Giswahili. sai wote walikuwa kule yuru, wote wanashuka. Abasirikare b'Abarundi bari mu misozi bose hejuru baramanutse, Babarundi wote wanashuka, bose Abarundi bose bari kumanuka nona, wote wanashuka. Tena walikuelezea walianza shuka kama depuis 18h, kandi amakuru ari kutubwira bari kutunyuraho batangiye kwambuka yesterday ku masaha ya 12 z'umugoroba. Kasai banakuwa wanakuelezea wako wanashuka. N'uyu munota turi kuvugana bari kudutambuka, barimo gutaha, bari gusubira iwabo i Burundi. Ibareke Burundi iko na retire basoda yake. Biragaragara ko Burundi butangiye gusubiza abasirikare babo mu gihugu cyabo uko byakomeye. Ngayo nguko. So niduconnectinga dote tugahera kuri izo drone zayobejwe bakazihakinga bakaziyobya, ndatekereza atari ababirigi. Hari andi makuru nababwiye ahangaha, Abarundi n'ababirigi babanye, ndatekereza ibyo bitameze neza kuko bivugwa ko ngo hari imbunda yari yaraza ngo bayigenga, hari imbunda yaraswaga n'ababirigi bonyine, ariko ngo haje abana bambaye bote nizo bita rugagi n'amaburuteri bavuye muri Sabyinyo, baragenda ngo iyimbunda barayikatinga, barayifata, bayifatana n'abasirikare b'ababirigi 6 kugera ku 8, ubwo ni 6 babi barishwe. Hello, abantu bakimara gufatwa, iyi mbunda ubu turi kuvugana iri muri AFC. Ababirigi ntibabashije gusubira i Burundi, ahubwo ubu turi kuvugana nabo bari kubahereza ikintu bita ikigori. Bari kubagabarira ikintu bita imvungure, bari kubaha inyama. Turi kumwe? So aya niyo makuru ari guso wajya connectinga dote, nukuvuga ngo uri kuba kwa kubiswe inshuro. That's the reality, niyo makuru ariho. Ariko noneho nituva kuri izi drone bayobeje, izi drone bakubwira ko zayobejwe zikagenda bakazohereza izi drone zoherejwe mu kigo cya gisirikare cya FRDC ziraripura, no kuvuga ngo zavuye Bujumbura, abari bari kuziyobora ngo bakajya bakora ku mabuti Burundi ngo bakabona bitari gukora,
kumbe ngo hari abandi noneho abana bameze amababa baragenda bicara hejuru ya drone baraziyobya ziri guhindukira zitaha babona ziri gukata. Urimo kumva ziragenda no ku kigo cya gisirikare cya FARDC ziraripura papa 46 kawo bahise basiga ubuzima. Turi kumwe? So, izi bintu twabiconnecta twabizana twagaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyari kimaze kuba indiri cyangwa cyari kimaze kuba bize. Barakubwira ko cyabaga bize ku bantu mwagiye gucekinga muri systeme mugende Wilson. Ya urabona irari iki wampaye hari link muze kumbwira nyibahe ugenda azironka ushize mu kibuga cy'indege bakubwira buri ndege na schedule y'amasaha 28 buri ndege iri buze kuhagura nizagiye zihagarikwa. So ibi bintu biroroshye turi 2025 ku buryo ushobora kugera uvuga ngo noneho ngibiri by'ikibuga cy'indege uragenda ukajya kureba ikibuga cy'indege cya Bujumbura ukagisura online bakakubwira situation kirimo aya masaha niba kiri gukora neza cyangwa niba ari ikibazo. Ahangaha amakuru ari kutugeraho biravugwa ko bya bikoresho byari bimaze igihe kirekire bimanuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bya gisirikare bikomeye. Amakuru ari kuva mu nda y'isi anyuze mu Kirundo anyura muri rya shyamba ryo mu Kibira ambwiye ko ubu turi kuvugana intwaro ziremereye zose ziri gupakirwa zivanwa i Bujumbura zijanwa ahantu bita Kigoma muri Tanzania, izindi zirimo kwerekera Karemi. Bivuze ngo ntabwo ikibuga cy'Ibujumbura kikiri trusted mukongera kuba indiri cyangwa kuba ikibuga gihagurikirwamo cy'ibitero bitera M23. Halo, so ngayo nguko amakuru mbafitiye nayo